Zetaur X70 Plus Pro 6'lık pozisiyası dostlar. 2023 yılda işlep çıkarılgan. Kraskalar 100% taza, benzinde 76.000 kilometre yan maşinimiz dostlar. Uzun ballarında krugo tonirovkalar urgan. Tonirovka ruxsatı var mı? Tonirovka ruxsatnamaları var. Signallar elektronli, evakor politdə döşəlgən, koja salon boladı, panorama lyuk, 360 gradus kameraları, həm ərsəsi var. Hənə dostlar, salonlarım taza tutdu. 7 mesta ailəyə avtomobil 2023 yıl. Bagajlarım elektronli boladı dostlar. Zetaur X70 Plus Pro 6'lık dostlar. Baxası 239 milyon so'm, üstündə savdo qilib olarasizlar. Avto kredit oladigan da sizlar kredit grafiklərini hesablab chiqarib beramiz. Barteram ishimiz, barteram mashinalaringiz bo'lsa, kezdan ustida pulni yassak, barteram qilamiz do'stlar. Kelarasizlar. Besatamizni gasib zo'r baholar qilib beradi, xudo xolasa.